O le isi mata upula ya taua sa o mawai se whamatalanga i le nei aso whanoa noa fo. O le tūlanga o le ua mawala uso o ta inga na i le ainga o le tamaya Lafaele le ana Maliu. Yeah. Mai o te leilope sa avatu mo moe nisi le ata o le tamaya Lafaele. But so far for the first time i lunga lava i o le Tautai e le ua whaatanga mai hei le ainga. Yeah. O le tamale ya Lafaele le sa tangata vale nai pokaki. Mo silsila mai le atunu. Yeah. Tamale. Ia, o le ata lea, it's the latest. Ai le itupule, le whalawelavi. Lea, o pe o Lafaele lea, o le sionata lea. Taimi fo i lai, o se whamatalanga whaanoa noa. E le whaingofia fo i le lau fisota ingana le la i ainga. Leo ka kukarangoa ia pengi a mingi le Maliu. Ia, le Maliu, lena umana tangata valeina ia Lafaele. Ai so o meresi aso fasioki pengiaminga. Yeah, okay. Yeah. Mana tua mai la le na tatou tala noa mo fa so atu fo ile atu le information se le uta auto inei. O le teleo o red flags fo ile le Maliu o pengiamina. Le ai e tasi la le vaenga le ai o nga kasi ai le fa se ama le fia o ainga o Lafaele fa tasi ai male ainga o pengiamina. Longoa fo ile ainga i kai mir ko lo longo fa singonga. Te lo le vaenga fainga ta le ataua mal fa fonga mele tu. O le ka por kala mele nga fa ko ai lo ai ainga. O Lafaele. O Lafaele fa singonga. Ma wa uma fo fa singonga. O fa to na nei le tala noa to na nei le. E mo ile ya tu lo je le tau o le tau fia pes wa fama. Tutulu lava. Dangi lava ia suyo le ainga ma failo mai ma fa pe mai asiata o le lua por kalame na matou loai o la ua fa nga solo le case o le nei fo ia no fo le nei ainga ma fa talitali se vili mai leo a me o le ua mo fa nga solo le anga we deserve to know and to find out and to see the face of the man. Ma fasi o kiar makukangaka. Ale o ora fasan kopia ya kasir vayaso lau la ko uma. Kopenga ko kiar kopenga le. O le winga la le fa to ila utala le anga to titi tu lar fa so na fa na nei o le ano ai. Le ataua o le ano e o there is a huge for ile yeah, okay, le upula conspiracy, yeah, secrecy, mavaenga o lena ma wai fa so na nei, ma o le fu wata oto tu sina Suesuea mai samo. Le ke le o vaenga e fesilingi ai le ainga, le Maliu fo i o Lafaele. E le ngata ilea, o le fesiliteli. O le fafine, po le tina, po le tamaitai. Lea na mafua ai. Lei kaupokaki. Lea nga o le story lea pei wa au mai le taimile nei. Ia o le story lava ia o lea wa teo langa i leo leo. Ai mana tua e, pe o le upo e masani ia iei. E fia i ku o le kupi. O lea e teo mai le story according i le whaamatalanga le tina lea. Ai ile aso fo ile ma le taimi le o langa ye le ko fafinge o Lafaele o lona to o lua o le leo sorry o kiki lava iso kanga a siaka e ataua kiki iso kanga le mele ya sam mo Suesuea lo nga kong ai kia ile am kanga le la fa le ke iso pokaki inga mafua po. Te loa vai tu le tele walu ne so mata le tu mai Lafaele tu loa tu tilo tu lava ma e makaukia e matautia lava le tatalo lava le matanga luenga ai fa pe mai matanga luenga leo
se o lea ka ma se o ke o forngi ka ngaka le rofa mai ya ma ko le fila ai o le a o ia la ma to walo lo vai o le tangi mai ya la tangata o le e feka ngisi mai fai le karangoanga ngale la moroi maka tulo tangata na matal no ole wo fia ka kala ka ngaka a ole lopo ai o ku leo nga o kala o ole me fai mai forfolanga le o tulo yo me ala mai ne pa nga lenga pa de kongu sam la ko ole lopo fe au yo na se o tama o to nga le ono temi ai pe no fo yat la ya ruso suenga lai ka kia pe ko so suenga nga umang fai nga so se maka upu ai le nga ka nga sa ilingo se ami o kong awane ngalo ele fa pe or kar sa mala ma ver ka kale loka fa far pui ore ami o kong nga oi sometimes winning a case is not the truth Ape ngal so fonga ni ile fa pe a uma elo le ufa sa kala o solo a kopo kaki o nga ka ko fa pero le maki e maki ai ale ile a ona i vai nga yana no o to fa pe ona tatu wa fero le fa no fa ero tatu va fo la o mar proclami pe no fa tu le ato o ye se su nga ki nga le nga langa le wa mai fa matalanga ile se ko olua e le talia ele a inga le fa upunga o se ko olua o Lafaele e le talia ina o le ko olua sa o apokaki e ye se mala anga o finge lea o ye se kupe a Lafaele o le mau e kala ku ona o lana retirement o e to mo mele e to liliwa ele tala to tonu fa lo to ifali awa o to eru nei o to tilo ila i to lo ngol ta up e ye fa matalanga le fa fine le fa pe mai na la ivi ma poka ki le fanga e to moma na la ivi ma poka ki le fanga i te mile na watu wa ye fa tu e fanga ia la fai tu lo fa ngale ngana wa so ai uma suesuenga mori maule ainga e o sin kama i ma o sias kasio lima pa se fia pe a fa te ro ivi ma se ka wa fa e o singa scratch le ma se me le nothing e tau no atu pokaki o lai ai fo ile fale le tua fa fine leo sta mo Lafaele e no fo ma le leo lai ai ma le leo fe o ia sau fa me telanga lai lafi fast forward le tala pe ko rewind le tala tolu vai aso muri ane ai le tupu melea lau manu ia mai ai le raid le no so i la vai ai tau man to le raid le i la vai man to foi le raid na le na mau mai ai afia mai ai le si le mal to mai tai le ai man to foi los fa inga le no so i na la vai le moni mau mal to te le tunu e los fa inga na na uma tunga e fa mai la kulos fa inga ai mawai o lai ai malesi le li marka mai kai le aka nga le ngala fi te mila ngala ko poka fa ta to ina mo le te mi ala fa su nga e to mo mele winga fa mitala mo ka o me ka e ko ngeki mai fuala au fa sai o so ku le raida le o la lovaya mawa ko ile awai ai sama au fa ka fuala au fa sai nga ai mawa la mu ia mai mari ngole le kama markengi tangata na le e sokanga o le tangata le na le i le ngofo i le fa la faile pe tai e ile taimi na fisilingi ia la faile le anga o le lau manu ia tala i le leo le na maua mai a o le leo fo i le no fo mal tu fino Lafaele le la ia le fisilingi ia le via fil to fainga ai pe te ia ile 2 to 3 weeks later ai la ko poka ki fanga Lafaele ma ko ia